Balik. Ayo panitianya nih, Pak jagoan Kadus. batiknya. Mama Hajat, ayo Mama Hajat. Mama, Mama Hajat, ayo Ma. Pak Hajat. Apa wis dina lir kesah harga diri hening matane sampean kaya barang luangan. Asik. Pak Kadus, Pak Ulis. Alah, tobat Pak Hajat. Apa wis dina harga diri hening matane sampean Eret. kaya barang luangan. Bapak Junetnya mana nih Bapak Junet? Maka Bapak diawalin. Ayo diawalin. Bungin gula dibuang kaya ampas dilelara selawas-lawas. Asik coy. Pak Hajat, ditarik lagi Pak Hajat ah. Asik. Sengaja pengen pernah barengan duluan aja aku kurang seenaknya main hubungan badan anggap nonok murah. Wanah tobat. Apa wisina lir keseh reka diri hening mata di sampean kaya barang
Masih spesial Bapak Hajat. Asik. Diawur Pak, diawur Pak. Pak Zunet, ayo diawur Pak Zunet. Mungkin kula dibuang kayak apa? Asik. Dilarang selawas-lawas. Apalagi Pak Hajat? Wartiem.